Za nikoli ne bi skontala, če bi zavedel ta plakat z našim Ponkićem. Dobra ideja. Dober dan, učenci. Lahko sedete. Dobro, že veste, danes pišemo test. Upam, da ste se pripravljali. Ne gledajte sosedu, ne prepisujte. Plonkanje pa niti pod razno ni dovoljeno. Pošteni ljubati sami sebe in ne mene. Test pa tudi ni tako težak. Vso srečo vam želim. Kaj se to sliši? Kdo ima plonkec? Na takoj pride k meni. Aha, ti imaš plonkec. Gremo, stani se. Kdo misli, da gleda? Videl sem te. Imala si plonkec. Gremo. Jaz bom pa tako naj se dosti napisal, da ti jasno ne bo. Dober dan. Pardon, nisem vedela, da pišem. Gospod Števar, za minutko vrtu si. Seveda. Vi pa bodite čisto tiho. Takoj pridem nazaj. Srečno. Kaj je to? A vam nisem rekel, da bodite tiho? Как ты си мала? Ти kaj delaš, no? Kaj če me obljubila? Če reči se razkodila. Itak je že stara, pa čist nič ne vidi. Se pa, prosim, nehi biti sitna in mi pomagi dobiti vseh dva. Gospod, si ti da se igramo greš na plazu? Lahko? Hvala. Pa v tišini.
tako. No, ali, da je, kar je, oddaj že.